Olapalo ni etonlo ikanyet ngizda igolo kinrai wadikao na aingito. Olapalo ikanyetare etonlo ikanyeta angon nizda elachunere ikira lukaisi akalude wadikao nos ido. Olapalo itomone etonlo itomontare nizda itolo siredo aingito kanwa atukod na sinia na angonet kana ikanyetape kai morarete atukod na ikanyetare. Dano dong lepolo kinti uneb elachunida ainapeta no kanai wongonet ko Uganda Media Center nizda balebe eringin lokaingito nisma miyata kiti isirigin lukaingito kanuka esisya kadoke na kere na arai atukod na ikanyetare tachete ilukumina kaisana luongon atukod na sinia na wongonet etachete ilukumina kwarata kaisa kanya pekede wongon osodi sinia na ikanyetape etachete ilukumina kwarata kaisa kanyuni kalukanyape. Yatakto dongebe yuneb nezda dawa ikwenya risomeroi achoiti ke kinete bisirigin lukaingito na ara ya ebunina ayangao na itepesenet kai garaman lui ke kinai morata wenyo dauni karitomon araibo aetach imirol na kaisangon otuptete kisila lui kalukuminare keda kaisara idiope lukayuneb atubet na kaisauna luni. Keja ngunda odongo nezda balebe aito ngor na kai aiboishon wi wadikara ingito nezda ijailo stengaren kolapalo idoda ainapeta ni uniknete keze ijao no salapala iwongoneto okaru kalo titari someroli podasda achamakino kanuda iduwa wadika ingito otomakej isinyiko kinintai asominu penu koto molago teterida itogo ngoro. Irengelo kaingito ne dada sipoke na kaisauni olapalo ikanyetape kwape angeset na kai aiwadikao na yapete kanuka esisi akaluticha paka twaki asi aiwadikao na seg. I want to encourage schools which are under the government's universal education program not to wait for the deadline, because these candidates are paid for by government. Ijanoda ijaunda egarama lera kwatata kanwa kwatat kanwa ya pai wadikao kanwa dokitad na ko primary osoda kaisa kanyoto mangulu kwatata kanu iseme. Now, as far as registration fees are concerned, the board has not increased these fees. For the last 5 years now, the board has maintained the same. However, those who are registering late, as I've said already, there will be a surcharge. And therefore, for primary, this amount will be 68,000. For UCE, the amount will be 246,000. And for UACE, this will be 279,000. Azabro losinia esisiaka losinia na wongonet kesde muna iboikina ingito kechana ayune bakiding olapalo itomonta tomnangon itoni atomna kanyuni olapalo itomonta diop alwatukot na ikanyetare keze wadikata ingito keche akanyare lo itomonta diope toni akanyangon lo itomonta diop osolo sinia na ikanyetape igionta ingito kecha tomna kanyuni olapalo itomonta diop ongeta kinete akanyangon lo itomontare.